Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Temaşavan heyce selamu rahmetu berekete hoytası ve tevekabe. Hamş Khuda careki di sekan rehber TV en bu meyvani mala ve sile menemen huzure ve hazire sile khairatın. Khayra khadr ve khadr zarasi be inşallah. Ecmain temaşavan heyce umkan proses sere telefonu person o beşa diyem deji yani beşa davi deji o kar proses sere WhatsApp person. İnşallah seyda gor zamanı me demame bes persive bersiva bide. Beriya telefona bigrin, persek sistemi deysi ya. Dibe pire ku zinam der Ramazan herin cem hevdu. Gelo kefaret, o ceza, o lkit gibi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala hayri halqihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Ma'lum roji girtin ibadeti Khuda rukun ki rukni İslamiye ve en ibadeti Khuda histike roji girtine. Hatta Khuda azze ve celle dibe roja kıyameti mükafata her ibadeti meleke dedin ya rojiye ededin. Abdeymiş bu hatirimin terka şehvete akriye khorunu ve khora akriye mükafata ve ezibidim. Ma'lum peşyame maha Ramazan hindukma. Lakin tabi khorunu ve khane benki tisa roji batal ve khusan ku bi cima ila haya ku meru pirek ve havra kemni ilişkiye rojavan cezayı Khuda bizzat Kur'an-ı Kerim'de ve demmehel serhev roji bigirin. Ma'lum ku mer yani pirek hinki zorlamış ke pirek keve cimai pirek kefarine lazım. Sırf evi roja khu qazab ke lakin mer evi demmeha serhev roji bigire o roji qazab demmeha roki. Mesela İmam Şafii'de ve ev demme mehkici jber khuvaya mehkici jber pireki baya. Ama cumhur, çoğunluğa, paraya, ulema-i İslami, ulema-i şeriatı diyor ki meyru pirek herkes bevra keyfi bigirin ve her düzü hereki demme roji bigirin. Pirek mesela dübek mesela demmel serhev mesela keve hayz meyza adeta ev hayzi adeta yok çava kadiyan temiz bu hemen dest roji bigire ve devam ki hatta demmeyom kadar emri Khuda gere demmel serhev bigire. سيدم صدى بدأ بتلفوني مهنة يك جرحاي جورفاي كلامكم بخير عطن. السلام عليكم خوزان. عليكم السلام. جوراية. خذ جوار عظيمة إن شاء الله. سوالك بله. نه خوزان گناه حقی بزانبون شوایی گناه و بنزانی مری بک شوایی. كام سيدا برسن إن شاء الله. وكذا برسيدة هنا. أما هذه خذي. سلامات يا ربي عالم. بين خير وخشيدة إن شاء الله. عليكم السلام. جميردين كلامكم بخير عطن. Selamun aleyküm. Aleyküm السلام. Hoca bir sorum olacaktı. Buyurun. Hocam sprey takmak günah mı? Neye? Sprey takmak günah mı? Bir soralım size inşallah. Hı. Var mı başka sorunuz? Annem hastadır. Onun için dua eder misiniz? İnşallah izleyicimiz de Seyyida'da dua eder. Allah şifa versin inşallah. Sağ olasın. Allah'a emanet. Seyyida ağul go günah de bizane büyük ki cezayı eve o cehali ki cezayı eve gelo farkhed nabina kırna günah de. Mesela günah ana toplum ki İslami'de. Yeki günaha hinne ke cehaleti ke günahı mastere. Gere him ke günaha bi emriya Khuda vakti him ke bi emriya Khuda yutke harami ke ola tükün belki Khuda muafu ke günahı çüktirdi be. Vakti hiç hinne ken ilmi. Lakin mesela zana günaha ve alim tabiye alim vakti günaha bike bi ilmi o gel mesela günah çıkay cezayı pera daha pe günahkardı be. Yani mesela hadis ki de Peygamber Bey veylün lil alimi minel cahil. Veyl azab alimi rabe jriye cahili da kuş cahili ra nabece. O hadis ki de veylün lil cahili minel alimi. Veyl cahili rabe işte raf alimi de tabii ki alim mesela jera beje ev habere alimine ki. Zber bir ana mesela Khuda bir ismer Kur'an Kerim şan diye.
peygamber kisan diye gere em ehli imani Müslüman halal haram çeye mimkin. Hatta mesela ser düğü baba vacibe sabiye hoş hafsali hatta bazı sali yine halal ve haram kin. Yani çe halal çe haram. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu teala anhum şu cana çarşıya bazarı bazarı hinka efşartu şuti bey'u bazarı persi ko hinka nizam ba usa şviki deste u peyleyt khis. Tu te şartu şuti bey'ihi nekiriyo o tatite ne tebkevi faizi icabına tebkevi faizi haramiye tabi güney faizi günah ki yani pırmazına Xuda Azze ve Celle alana جبري قصة قال بعلم gerebe alme. Ba'alme vakti hinkir o yarı biz günahkar ki belki hemen tövbe iştike. Lakin gün zaman be harama belki hiç tövbe iştike. توبة اشتك مساعدة سيدا بدها بتلفوني ما يدناش هنا Helal. آغرية كلامكم خيرات السلام عليكم. علينا عليكم السلام سيدا من سؤالك من هي بله از خودم از قام قرومه که را گره دکم بله یا وی داری مسجد آمه هیه اما ملای متنه بله یا پیشی وانجی از بخون میج دکم بله از بخوجی ذات ملان نینم یعنی خواندنه که من اساس زیدایی جتنه لبری او انسان که پی من میج دکنجی گله که وینی حنیفینه بله sıkıntı ya bir işi hepsine. يعني انت امامتي جوانتك نوسا Lebi? مقوت مالتي امامتي جوانتك وقت المجيد Beli. كامل سيدا برسن ان شاء الله Tamam bravo. اما هذا خدي بنت خير خوشيده قوجا علي كلامكم خيرات السلام عليكم. علينا عليكم السلام شاخي وبخير. بله كلامك سيدا من برسك برسيبانا. بله Sanatkar, Asnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu heye. بله Dibêjin dibê mesela ku yekû tabi üye vana be Arabekî bistên nemêbêjin Arabek çiqa semê be şasa diye dej buna suret nekene de dibêj sadî pêncî ez ê bidim ez ê destekê didim eta بله وی شخصا دیجی سیصدی تی بده تی پیشنهاد بده سیصدی دیج از بدم لباس به دستکه هنه که 305 از فروش متا yani زد متا يعني وي سيسدي خد كاسيدي بينجي اره كام سيدا بس يعني اشترف دولة تيفا او كرن دولة دوان او يجدبون كيف كيف انظام يوانن بله كام سيدا برسن ان شاء الله وكذا برسوا هنا والله وكدي سيدا هابون جبيرام شو برا بخير ان شاء الله مفكدنا tamam Seyda. Ama hadi Xuday bin khir ve hoşide inşallah. Seyda dedi ki bani izleyicimiz diyor sprey takmak acaba caiz mi değil mi? Şimdi mazereti olan takabilir. Eğer daimi olsa, mazereti olmasa haramdır. Yani şimdi insan daimi olarak hamlin olmasına mana olamaz. Ancak bir kadın mesela diyelim 6 tane 7 tane çocukları olmuş. Yani son verebilir. Rahatsızlıklarıyla varsa son verebilir. Ama mesela muvakkaten habler olsun, bu sprey olsun. Geçici. Mesela daha genç olsa. 1 sene, 2 sene, bir 3 iki tane sene. çocukları varsa mesela 1 sene, 2 sene, 3 sene, 4 sene ara vermek verebilir. Lakin yani çocuk daha rahimde oluşmadan bu mana olabilir. Hablerle olsun, spreylerle olsun. Caiz. Ama mesela 2 tane çocuğu varsa o bu sprey taksa daimi olsa ve Allah muhafaza çocuklarına bir bela gelse o yine sonradan çocuklara ihtiyacı olsa o zaman ne yapar? Kocası ben evleneceğim, kola sen evlenmeyeceksin. O zaman aralarında kavga çıkar. Dolayısıyla yani mesela daimi olarak kapatmasınlar. Ancak bir kadın hasta olsa, hastalığı varsa hastalıktan dolayı sprey olsun, başka şekil olsun takabilir. Yani hamil olmasına mana olabilir. Evet. Ama mesela daha genç olsa daimi olarak kapatmaya Geçici olarak erteleyebilir. erteleyebilir. Evet. Müsaade Seyda ve daha telefonu medis sahne Seyda. İstanbul kelamkum khairatın. Alo selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Abi
مگو المجاز به و ساعتك دمینه بله جو مثلا توجه دايل دبا جيبا يوصا نورمال دم السنة تيبكا yani vaktim derin camiye. نانا المالي ما هرس تبا مثلا ساعتك جو دمينه Dibine hutbe. مالس بيرجو Ha ساعتك melesbe. Melesbe tamam. Saat kibine melebet kelodbe teheccüd yana. يعني هر دوا عميد ويا ساعتي ساعات دوا وانجي مثلا شيار دبم طي ام تشغلني يا Bele bele. هذه صار مثلا شلون رازم كذا ساعتك هما كسين دمينه ازرابم Yani şefak yer saat dibine var ya. Tamam. اريا Kamisi de yaparsın inşallah. ويكنجي hocam ikinci soruya geldi ya. Bele. او جي مثلا بالجماعات نقام رجال المسكه وكب بعجبه بسم الله امر الحمد لله تقينا يا كلاغو مالله فاتحه وخلاص كمر بيا عجبه بسم الله امر قلت يا نقول جادي شان تكرار كم Tabi imam diyor vakti. ايه Vakti tabi imam diyor. اه Kamisi de bejin yaparsın inşallah. خير Ama الله hadi Xuday bin xeyri hoşiydi. Diyarbakır kerem kamu bxeyratın. Selamun aleyküm hoca. Aleyna ve aleyküm ve selam. Hocam şavanın baş. Hamş Xuda ravun başın inşallah. Hoca şöyle aziz kulami ve harbi. Estağfirullah ecmaîn kerem ki. Hoca kulam insan mesela bir bürgevi simeli ve lo riya ve hala razda spibi be. Az ziyad khazım seyda معنا سياويا be و قصر قربي مرابل spibi be. Çava. İnsan ki mesela benim sağlık şabi mera khiri mera ne ber şabi mera او ya savad kim mera. Yani koruyu artık riya spiti gibi ne var ya? مر جان مره هي تمزك هلا يجي بي هلا درش ام بالراس زاد ولو تشات بده خام Ha, Ali ki. هذا علي كي مرسل كي جان هل بري سبي ده خازم Kamil selam pardon yani geçit tabii. Hadi selam versin inşallah. Estağfurullah ser çava ama Xuday be inşallah. Sida gol camiye meya o ciki xabete ciki devleti de. Dibe cami heyetil meşkimi. Tecrübe malajtun ne? Meja vakti az malati juardıkım imamtiyedikim. Tabii be cemaati hanifice xodna biz dedi ne per başı le beledkim. Dibe gol çava. Ana şeriata İslam eda. Yani ek imam tiyip ki ne lazım illa malla be. Tabii Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam de bir ek peşilmiş ki ek duyulmuş ki alimtir ve ilmi qaziyetir ve hakiviye. İlmi de ok hem be ömreki aşağı kemazda büyük ki takvatiye vizeyetir ve elhasıl vakti çen havci ki tobun yani tabii ilmiş gibi cemaat leki khiravi bistu haftayı tekin. Yani yok ama fatha ve tahiyyatı kısam be biraz peşilmiş ki. İcamadan bir İbrahim Edvel peşilmiş ki dikkat ke fatha ve tahiyyatı daha dikkat ke ne lazım illa malla ben verin peşilmiş ki. Nana bu hanifice bir hene dibe gel riyayete mezhebi ama. Ana riyayete mezhebi Hanifiyat Şafii de sıkıntı ikirin. Ana eyvallah gitsin. Lakin mezhebi İmam Şafii Gücüden. yani mezhebi İmam Hanifi o zeytri vizi riyayete satkin. İşte ki mezhebi İmam Hanifi de çara yek gereseri mezhebi ikirin. Mesela İmam-ı Şafii'nin çare hendik gibi mezhebi. Lakin mesela merv çare yek mezhebi bir sünnete. Hatta merv tevvek isterek mezhebi Luguri İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed daha afdaldır. Mesela İmam-ı Şafii'de sünnete merv serikta mezhebi dikkat bike serikuz çare yek en hendik mezhebi zarar nakir. Sedago Arabe tanım kredi kooperatifine kefaletiye çi odası artık. Vani çandini meşguldü ben. Dibe Arabe devlet de. Jibe mera endamı wan be üye wan be. Em ben Arabe şahsediye. Dibe sesedi tübde. Sesedi emme şu an tedbiden. O TV sesedi mep sesedi penci bizim medavi. Böyle. Dibe çavay. Ana devir da tzani xoye Arabe vi hoy bikin çetre. Mesela sesedi evde o mesela evci sesedi bide. O de. O odayı sesedi bide. Bira evya ve Arabe bikerin bi şahsadi evya sesed niviş xab kira. Sesedi ji ev bikerin. Paşi vya icab paravi sesedi penci bi çarsadi hiç kara bikerin. Yani evya teşbih nakre vya ve. Mesela o binave faizi dedi bece sesedi penci bidimte. Gerçi mesela hinki hene yani ne faiz sevil faiz lakin vakta ku beje para xo tab sesedi par ki kiriye mi bi sesedi par ki kiriye es para xo sesedi penci dim. Sesedi
سلسلة حفتات بلا شبهات نامينة بله. وعين بيك عين حسابه يعني بله سيدا قوس المجاز سبي قاضي ساعات كي بينا مراج دورا كاتشنا تبقى قالوا دبت كيف تهجده أنا شخو المجاز صبي بني ربي خمري مدبي وقتاك ملائكتي مروه التهجرة بك وحطاك ناول الميزة بالسلام يعني شبق بده أو يتشاخ ملائكتي الشبي وإيه روجه هر دوجي مروين با خداجي مثلا وقتك ملائكتي عندي شبي تسمع خدا ربي دبي ولا مهاتن دلميز دابو إيه بروتي يجبو قروا روجه بكن يا ربي ولا متون دلميز دابو معلوم الميجي أن عبادة قنجة يعني خدا دبي وبالأسحار هم يستغفرون مثلا وقت السحر ده وصفه متقينات كده القرآن الكريم ده وقت السحر ده طلبا غفرانا قلاي خوش خدات كن يعني الدعاء كن لميست كن روزي كن اگر قرآن بخين يعني ان ساعتا بخير كبري سبقه مر عبادات بك ومثلا تهجد بك حتى سبق ده مر دلميزي ده بجي اذان السبق يبدا زرنا كده يعني ان ساعتا بخير جاوي سيد بي وقت طبيعي مالله دبم امام دبم الميج تكون مثلا فاتحه خدي فاتحه وقران يا يجد خوينم يعني داي فاتحه قران بيقول بسم الله جو نغو لو شو بهجر شيء انا وقتك او شبه قيمه جاتنا وقتك فاتحه خوان بس بسم الله يقولت جبرويها وي انا بسم الله يعني وقتك مثلا دو امام المشكي امام جي بدنج بخينه يعني المذهبي امام مالك ده امام احمد بن حنبل ده امام حنيفي ده شغل سري واجبك فاتحه بخينه مثل امام الشافعي ده مثلا واجبه لكن ويش شغلي كده تقليد بك sanki من فاتحي قلنا خوينا فاتحي قلنا خون زرنا طبعا امام بس مساعد سيدة بدي حاب تلفوني من سيدة اي كم دياربكر كلامكم بخير هاتن دياربكر السلام عليكم. عليكم السلام. سيدة سوريا مش سيدة أبو. بله. باجار مزن شهر مزن جي مزال زور معلوم تديتم. يعني جي دفنه. بله بله. ücret maaşı zeydan buhaye. Maddi olarak ne kadar bisine. Pirek dibeci ki zılamın rahmet kiriye o hazım defne verir. İmkanı mutune yani defne aynı mezal bike. İmkanı mutune az bisinim cem mezal şor bisinim yani maddi olarak imkanı mutune ya caiz ne caiz. Kâme seda pırsın inşallah. İnşallah. Ama hadi Xuday bin khayri khoshide. Raha Urfa kelamkum bkhayr hatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. Seyda Sori kim Seyda Habu? Dengi kurte. Mugod Suriye kmiş Seyda Habu? Bale. Zaro kimen aşkula ticareta vesayita dikin Seyda. Bale. İcarna mesela ve qasim mahki dim hadimine yani vada dxi icar şan kuruş zedai çiyede de يعني أمبين كا زبان فهم كن سبرسم أزبان عربية ده بدمها بسيمها وقت بدين ده دعوة سري نعم سري سيد ده مثلا سيم إيران بمن فياتا ويان بمن 7 مليون وقت ده سيمها مثلا سب دهات دي تمام أم سيدا ويب كام سيدا برسن إن شاء الله السلام عليكم علينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدا قو برسكي غريب بو قلت لي هنا إنسان آلي كيوان سبيد به يعني ده بيقولوا حكمت كي هي يعني والله في يوم كتابة تشكسان نديك يعني دبك أنا مثلا آلي كي برازي يا آلي كي برطاوي من ياك نبينا يعني أنا مثلا كان تبي ريوان زي سبيدن كي بوريوان رشمين كان بوريوان يعني أبياني مثلا يا إرسية ويا جي عندي تقولي طبيعة الإنسان شيء كتابيتنا يعني بله سيدا قو مسألة عربي قو عربي تدي واسطة فروت قراد فروشة ماله تدي بيشم مالكي ماله بفروش شفيتي عائلية وماله بدين بده جداية ماله ده بيقولوا بدين بده وما كي بافي سري دولات شكي هي أنا سري بيعيدا مالي مثلا بيجي في مالي خد فلوس بالدين بالشش معها بالدين مثلا بحاضر بمليار كيا
بدين به 6 milyar ونيو به مثال کی مثلا به 2 milyarye eviyet tabi seri bazarı da caize. Yani zamanı sahabiye de hatta ilo ev bey'a beddeyn bir fiyata ziyade caiz bir hadar zamanı sahabiye da Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Ali ve Ya Resulallah deve qediyanı o askeri komşinin cephe askerman Peygamber'i bir pırsa. Dinav melleti da ek deve ona hem biraz deve ki dememi de deva bilir ki. Malume evyani biyoy caize ki arabaki bir de araba bideyn. Ana arabaki dim te havini de araba bideyim. Lakin tabi mali faizli geleni bin. Vaki zeyru, zivu, gennimu, cev, khoyu, khırme. Evana ne mali rubevi faizli bideyn ne yapın? Gel hasibin. Mal kija mal. Lakin mesela seri bey'id. Ana mesela araba frod yeki bidim maha. Pse maha deyin te ev khasa zede prim. O vakti se maha evya golatne bavce seri de faiz. Yani car ki seri bey'ida te çavir seri eve. Do orta bey'ida evya ne dejitin kariba bir seri. Yani mesela seyda ve telefon ki me bağırma amade eci batmane lehi kenem kum khairatın. Selamun aleyküm kurban. Aleyküm selam. Dejo razı be inşallah kerem ke. Denge televizyon lazım bigri. Eviyat adıkın. Tamam kurban dakikatımız. Bere. Eviyat adıkın. O dejo razı be inşallah. Leyla hayvan kendi beri midi televizyonda midi teşkil bizina. Teşkil bizina kuşki demişyan. İja goşte var hayvana. Acaba tehvarne, nayhvarne, şiye yani müsaade tişteki tuhaf hab loma hem seydara bejim o hem en azından insanı kuled tamaşaj dikin en azından bir fayda. Kam seyda pırsı inşallah. Zeviyat adıkın. İndi hayır u hoşide uj dua bkin. Reşte razı ve hacı. Seyda gol bajarı mezin malum çikiye mezela bu haye. Böyle. Yani dikarın demek muafam kır. Dibe gelo mesela pürek kar tek ser ciye mere xoy. Ya de tek ev lav tek ev biraz. Anad mesele van mezelada evd mezela ku mermera çetkin tevbe şer'ine. Şeriata İslam'da hatta mesela vehbe sahili ku fakih asri. Dibe en az 5 sal ya 6 sal ser mezelik ya derbas ve kariye kine diyor da defniti asti ku rıziyabın. Tabii hinki hene dini cihenikin belki fazla salci bas narızı. Kusabı hatta gere bir rıza lakin mesela memleketi germe 6 sal 7 sal 8 sal rıza. Yani rıza asti gosti tişkinem asti bten ilminin بالشرع خصوصا مالي وقفه بتوان عستيا توب كي بدي آلي كي ويكيدين دفم كي أنا وصبيه جي مثلا نمايا يعني هاوي روز دوم تشنا هوال كي ماخذ رحمة عليك باطماني ما يدفن كر في عجيبة عرسي دار مزا تب تجبيه مثلا كي مزالا تشيدك وبمرمرة دسري إشغال عرضي وقفه حرامه kesinlikle kitabı şeriat edibin gere ev bin xalakir. ما تري شو كفري خلاص نسري ودورا مازال شيء دكين. حياة 6 سال جويات جوا. نحن حتى قيامات جوا مرمرة ندى قيس بنا خلاد بنعيش. أبي بشرع النجزة. أنا بني مثلا السعودية عربستان وان الجوري شريعته. مازال نايل مثال شيء كانوا مازال جي مثلا خسيام الوي وفات كلو. مجوزارهم سر مازال فاتحة كيف خاينم. قلت والله ما قالبر مازال تبارب خاينم نظام الكدري. نايل يك بليجي بك. زبر ويد مملكة مداد مازال بدعة كي فرزيده مازن شيء بيه. إسراف شيء. إسراف هي مثلا تبي بتشن مليار الوي مرمر يصير توي تبكي زيرجي فاي زراري ويجوي مريرة هي فايدة يتم. يعني زبر ويا هايفان مازال مرمرة شكرن جائزة ونش شرعية. إذا شخو أو جنازة دويدة يتيار يا بر ديوار استبارة دعاب كي يا فاتحي بخيني مثلا عرف عادتهم بيا فاتحة أصلا دعاء يعني إذا زبيفان مازال أوصل مرمر كرن أبيا الشرعينينا وقرا خرابة ومثلا مير كنت جيب بيرا كده بيت فنكر براد خوزية أخرى يابانجي به وقت يكون رزيابة تي أستي مير بيالي بيرا كده فمكي كميرو جني هاف بنجي يعني وقت تهذب انت الكاي دفمكي
ne rızı ve gel rızıya be. Mer mesela bejin he astiye hevber nedane. Goşe tezede pirekoyun kayıtı hedefim ki. Kinge rızıya de astiye bili ali pirek hedefim ya pirek be. De astiye bili ali mer te hedefim ki zıranake. Hatta mezara da merkara kat yekil bini yek serivi yek zori hatta çankat. Amsar rüya ardışırken bu ardışırken. Bu citine be. İşte tabii ana mesela divan mezara da asfı canan düşürmüştüm. Yani avabe ileride ve arsaktır yani teras sahana geçici bu palaski adımlat habit küzün yani bira habit küzün nauzla primen fial peyzatçı katı yaşı bu mesela sahara ternakeci mesela ardadın berxo ternake hakikaten ternake yani devre gere ne parça mesela diyanete eğer devlete ve işi van mesela neylim saç çekir yaşı mesela 6 sal 7 sal tabii ana gori germayı mesela gori hinkaye 10 sade darbas bu tevi mezali xaraki o yeki ne düz ki unkini binti hedefim. Meyrek ardı xwaf qafkiriyaz bu ki yani insan tabi de fikrini xeyr ki cerhare. Yek defendike o mermer çeydike bu sal sal ahiravi yusar sakine. Dibe mülkiye. Bsal seda da telefona seda muam bigirin. Mali. Diyarbakır kelamkom khairatın. Selam aleyküm Seyda. Aleyküm selam. Seyda selam Seyda Rajaya. Qadaş ve razı ver. Aleyküm selam. Seyda mezheb İmam Şafii'de hükmü Kur'an merkezi hudike cile merkezi merkezi permejdike Suriye mna diyaji Seyda binazdike Hacı İbrahim'in Neydarul Fatih'in Khasedaya em temaniye dağıtın Seyda. خذ الشفاء شنا والله هم جهه وجه دعات كمجي خذ الشفاء خير ده خذ السلامتي ده ان شاء الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله Urfa raha kelamkom khairatın. Urfa. Selam aleyküm Seyda. Aleyküm selam. Seyda de Suri معي. بله كلام كي. ياكي اسافي مليار افتر حاشر ناشر دبن. بكيري؟ مليارة. بشاف. اري شاف خوني ذا. هاد خوده وياكي سيدا العردين مير جيم زاني شوقي مديشين. اري. شوقي مديشين قاس اين كنت ماشي درابه معودك معما قاس دورن ميكم هزار ما تخطور. اري. يعني تنقايري سجدي رابي سرخوار روني. بله از قانم رابي معنیش کش دکتر دبین معنیش کش yani doktor da begayet var ne ki? Doktor da begayet kokar ne ki? Dibin çiş tere. Dibin arden megi. Aynı doktor ya çimeci. Runuştin bilmeş ki. Dibin runuştin bilmeş ki. Are. Kamesi yaparsın inşallah. Evet abi. Hadi hayır. Ehlen ve sehlen bil khiri hoşide. Seda go bizin keşke bizin evi. Karik. Yocu emi ya fa barxık. Şiiri kuşke bixon pe mezin bin goşti van çavay. Ana şeriata İslam'da yani ev şiiri kuşke bixoyal der ramasa priçelek melek ve necisit xon. Çelek çe ava necis xom tem şiiri ve ekutkin. Mesela hinkâne berve ava loğari mesela meyve zevzev dağıtine. Ev pe çelbe lakin de biraz sizme heye. Yani ev halala ana mesela desek ava necis. Merhaba disa nişanın doktor ve acaba o tesisine silekirine kire başa. Ya miriş de. Lakin miriş ketev daim senezistun lakin ev heye ev halala goşte berxke karke şire kuşke bu lakin ev heye. Kitabı şeriat ve hayvanı mazlum kutisi necis bun ve devet bazdaki ve giredi işte tahir bide ki bu goşte tam tahir ve sünnet ev ya. Mesela çeyrek 10 roja, mesela meşin var be 4-5 ro. Mirişk mesela roki. Ro şev ki biz 4 saate merveye girede. İşte necisine ku merveye şerjip ki ev ya sünnete. Ya tabii ev hayvanı çünkü goşte ev kat xon mesela şiri küçka ev sizmişti be yani. Ev de beden avida mesela navrol ya da bana ev tahvil be. Ana mesela pri ekseri ulemayı İslam'da be küçki. Mesela bir nav gola xoy. O navı gola da tevek ve xoy. Teri xoy tünsed ve evyacal tahvil ihalat kari az bir bedene xoy bin tepki yemek. Çünkü aslı yüde kişbiye. Ziberi bir hayvan ekvantisi necis fon aslı van de kişti ve necisatı da kişti ve. Evet yani de kişti ve ziberi bir yek mutahirata tahvile.
تعود تشكي أصلي خو بزرة بال تشكي دنيبا أبجي وصايا يعني جبروي حلال يعني. مساعدة سيدا بهجارة كيدي سيدا دحب تلفوني مهنا أمام بقرن آية كمين جا آغرية كلامكم بخيراتن آغري طب ما شفاني ما حاضر جا آغرية دنج جيناي هر إسطنبول كلامكم بخيراتن السلام عليكم. عليكم السلام. خير أخوي الوضع سيدان وشاونا. حمد خدا وجي باشي إن شاء الله. الحمد لله وضع جبر الزبا. أجمعين. دو برسي من السيدة رأيي يكجي بسر مذهب إمام حنيفي بدي دزميجا وقيريك وظلام جدون ناشكي. لسر إمام الشافعي هنك دبن دشكي هنك دبن ناشكي أو حكم بيتشيه. أري. وبرسا دياجي غير مرذهبا صال سر نشوبه ذكات لذي كذي يالينا كذي صال سر نشوبه صال سر نشوبه تمام كام سيدا برسن إن شاء الله بالمينا خوشيدة أهلا وسهلا أمانك يا غلاما وسهلا سر الشعب سيدا قولون يا أنت دستي خود كن جلملات كيف جانا نقول مذهبي مياه شافعي شوية أنا بقولون يعني عالمي عصك تبع سيدكن يعني قسم كي لقوري عربي دبي كحل تداه يعني شيء يعني إيشكي القول تداه لكن هندك تشكيل تداه أو تداه هنداد به قوادي مثلا حيواني كوتسي نجس خنشوا أو تحويل به أبيا يتربين تداه دقيشت به ماداوي دقيشت به جبروي أنا مثلا ياغا خنزير أنا نايلونا çekine poşeta وان poşeta مثلا معسية وجوشت كنين دابيزين فرني ناحلة ودبين جايزة كتاب فقه يعني عالمي عصري دبين جايزة çünkü أو ياغاوي كبيا نايلون تماما المادة داكش بيه إذا أبجيني وقتا كو مادة داكش بيه زرارناك يعني كارن يعني ممكن بخلي بله سيدم صلاة دعب تلفوني من هردو جي باتمان هنا آية كمين باتمان إله كلامكم بخيراتن Batman. Var baş. Keremke. Çıkarıp pıskı şeyler yapırsın. Bale. Şeyler vegan kere sor okey sor hayvana ziraat maqasid خريدن. شو هذا؟ قيد ددن إجا قيد شيء ددن صارون يا وعدي صار كلي. أري. جد أمانات بين فايز تنايا فده حيوان تلاقي يزدا صفر فايز وقبل وقت ترى ددن إجا 4 مليار فرق بسينة أبجيد بيشي دبي دوسيا مصرفي. دوسيا مصرفي مثلا زي كامل شبيشين كهو بدناه وش أخي نفسي مثل فريقهم برازيل القولي وعادي صاروا لي ذا حجدما بيشن ناس هند وش أخي ولي بدن دامن سر سيقطات كل شيء دامن سر ده أختيكم بدن لو سوي شاقي هذا وش أخي ونتيجة وبردا وش أخي بيشن مليار كابين شش شهيد بوري مختار برا بيجي 100 مليار بله بناد ما قصي إذا أمانة إمت ما خوش بتشيت كيعني çünkü şu anda kopya faiz gelmez yani dosya masrafı binaen dosya masrafı faizinin riyakım komkan şeyler pırsın. Kâme şeyler pırsın inşallah. Evet tamam kodeş olarak yapırsa. Ehlen ve sehlen bin de xeyri hoşi de inşallah. Batman careki di kerem kom xeyratın. Batman. Batman kerem ke. Selamun aleyküm. Vallahi diyem Persiyan herhalde. Katip Perset şuna be. Heyecan kırıl ama cara gidip görün inşallah. Böyle Kerem ki. Ama son hak verin inşallah. Sonra tamam. Ama hadi Xude bin xeyri xoşiydi. Seda god xawna Xude. اسبر مليار بينم. قيبم له. والله أنا خونا تعبيري خونا يوسف قرada يدبي تعبيري o zaman geriye peygamber be. Yazın ki vanzade Xuda xüsi ilmde ya. Bedel peygamber de Hazreti Yusuf. Tabiri خونا Xuda peyda yazani. Yani vaki ne peygamber ne insan bine. İcaz beri miri ana insan de saqiya Xuda. Yani de hişyariya Xuda per tefekkürü çür ve vid Xuda bine.
İcari cana ku ne ev bêjî wextê ku mesela meriv tişkî tefekkür neket xewdawî ne ekserî xewnî rajî ewin ku meriv nexweş nîn be herata meriv zêdetir nîn be veya xwedî tirsa meriv zêdetir e meriv çi tirsa wî xewdawî ne geçer size ya meriv çi hez bike wî xewdawî ne ew jî jera me'natir ne İca tabii miryat xewdawî ne belkî ji miryat tirsa ya xwe pir tefekkür ya ji mirinê tirsa û ya jî mesela wextê însan radizên kul ser piştê razên îla xewnê naxweşbîn xweyn xweşik teherrük nake cana jî mesela ji bedena însan bedenî rengî naxweşîn çêdibin wan naxweşîna mesela xewnê miriya elgûrî wî tabiatînkî xewnê naxweşbîn Sêda got المێژ تکم دەڵێن دکتۆر چۆگام گۆ نەخۆشی هەیە دکتۆر گەگێتە ڕونشتین مێژ بکی دەبێت سێدا دەبێت چی مەڵێ أنا دكتور معلوم تري روجي ركن كيز ركني إسلامي وقلتنا روجي تقوى مهمة دكتور بأولاد روجي بقيتي نخوش بكوي وآتشي تا تانسيونا تا شكري تنظام چه زيده ببه يعني كتاب الشريعتي يدبين يا نخوشينا مرب زيده ببه يا جي تهلوكه هبه مرب يرى أوكناكه روجي نكره مقصر أبياجي وقت دكتور بأولاد شوكاتا دا منسكوسه فلان نخوشيان تبكيه وزيده ببه قرنك إن لازمه يعني خويت على عز وجل إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر خدا دائم إرادة راحتي وقولي الغياواتك خدا سلمة بشفقته بمرحمته يعني رحمته خدا بكائنات تب رحمة ولا رحمة شكرية خدا بطاعته وعبادته كل سلمة فرس كريه جبو رحمتك وأن بكن جنتك أبدي حياتك أبدي قازان بكن إجا بني أن أفغنا خشين كيابا خدا بيت البيان كاربي Peygamber'e medya roğunisi bker. Onun için kâli vezelan deyip ke. Ya tehluka hema naxweşiyan te zêde bibe mesela rojî nekire. Ya xwe wê li mêjê rane be mesela çewatkarî wisa bike yani. Yani rahmeta Xweda ser me pira sirf em Xweda ji bîr nekin taat û îbadetî wî zikrî wî subhanallah û elhamdülillah ji bîr nekin înşallah Xwedî Teala jî me ji rahmeta xwe ji bîr nake. Bele selam salavat bide hep telefonê me dinajiyene carekî dîcî ağrî kelim ke xêratin. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Hocam şimdi benim annem kendine mezar yeri ayırmış annesinin yanında. Evet. Şimdi tutturmuş diyor ki yerimi de kazın hazırlayın. Şimdi hocam bunun için bize ne söyleyebilir? Yani nasıl bir şey yani bunun hükmü nedir? Kazalım mı kazmayalım mı değil mi? Yok yani şimdi hem kazalım hem kazmayalım bir de yani böyle mezar yeri annesinin yanında kendine ayırması caiz midir ya da işte bunun şeyi nedir? Soralım Seyda inşallah. Tamam hocam. Allah'a emanet. Ehlen ve sehlen. Diyarbakır Keremke mumkhilatın. Alo. Keremke. Diyarbakır digarım. Beli. Eyvara ve bخير be. Bخير selamet. Vallahi Suriye mezze pırsın xalistaydı. Beli kam Seyda pırsın. Vallahi hatta qiskan devre salih khandiye em nizam çawata teslim kin. Teslima ve nizamı. Zikir khandiye. قيسكا ما خوانديه مگوش کر خواندیه دیا خوب باوی خورد تمام و سوری کم جایه خلامی تمه سفره معرف تاغمش که گونه قردون bağlamış که گونه کام صدا پرسین انشاءالله tamam بین خیلی خوشی اماده خدا بین خیلی خوشیده صدا گو تدی معلوم حنیفیش خود اسم جوانج هفدش کی یا ناشکی گوی شافعیه جی هنک دبندش کی هنک دبند ناشکی گو کاسی داد بیچ أنا دستاينا ميرو بيركا بهاف مسألة تبصر شهوتي كل شهوات شيء بها مذهب إمام مالك إمام أحمد بن حنبل إمام حنيفي بيكو آشري شيء يعني بها حاشاك مثلا بلكي آقن تيجي عورة إنسان ولا أو دزمج دشكي وقت أو شبهه مذهب إمام الشافعي بي مطلق دشكي مثلا تبي حتى إمام الشافعي بخطبه Peygamber Xweda ve pireke maçı tkir çulmeş tkir. Duykum zambiya ev hadis sahiha minnet godişki. O ev hadis duydu İmam Şafii de alim de sahiha. Hazreti Ayşe de bir navl meca nege Xweda reis ki Peygamber radıyı bir şef meca tkir deste oradan nege minu orada ayrı da canım deste xo digaran ka Peygamber kendi navciye de mehedvay de secde destem bir nege vidu. Ama tabi alameti beş şehvet ve dizmiş naşki. Jiberi hana mezhebi İmam Şafii delila mezhebi İmam Şafii kona dizmişa meraş pireka diske pireka jmea diske gote evlamest min nisa ekun lemsa
pire bikim. Mana lemsi mana ve hakir ve evet destayine. Lakin mesela bir mana cima işte. Vakti mana cima tabi Kur'an-ı Kerim'de evlems per bu maneti. Hatta ben mesela İbn Rus almediniz bir Xuda gotiye evlames nisa yani kinayet cima tabi terbiye Kur'an yapsa okuriye. Jber bir havayı mesela mezhe İmam Şafii desi merve khatiye merve dezmi naski. Bu khuska merve qiza merve قيسكي يعني قناعته وسيدة ليش خوش فيها قناعته ما يعني انا كو شهوات تنبه دزمش ناس قناعته اي وقتك بخاطيا مرو نسكي بخسكا مرو نسكي بي شهوة تمد بمر شهوات بيداتنا اي بيركان ورسالي بس كلا شهوات علماء شافعي قدنا تشكي انا علماء شافعي قناعتهم كل ناس كي مثلا بس خطيب الشربيني خدت على الرحمه خليك ودي سر جايمه مثلا سر من هذا امام نووي شرح çekiyor. Debe vallahi ku deste mer pireka ve bdiya mer khatiya mer khushka mer bi şehvet ve inaş ki çünkü zanna şehvet etine. Yani ku hakikat hebe mer bi zanni amel ke. O mesela Halil Baba'yken şehvetine bir dişki çünkü zanna şehveti. Ana ku hakikat meydanı ve mer bi zanni amel ke. Bale. كذا مثلا قناعته ولا ناشكي قناعته ملاك بير دز شهوت نبدز من ناشكي ولا ما يشافي çünkü ana بدس يغدا ve koltuğa çıkma diyeceğim ki ya ve koltuğa bir yapdesin pire gibi hiç azan gibi çay dezmiş ki dezmiş naşki سيداغو زير مهابن زيرين من هنا سال سلوانا شي قالوا زكاة ليد كبي انا kusal derbasına ve mali zekavi zgani ziraatiz zakali nakbe ticaret ve zeyr ve ziv ben pere kişi devleti ben yani gel sarsana derbas ve ebiya he zekalet ke yani. Selam salam nisabi. Bale, da telefonu bana monji bugün devam ki inşallah. Diyarbakır kelamkom khairatın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yalnız ben Kürtçe bilmiyorum da Türkçe olarak cevap verirse sevinirim. Buyurun. Evet, benim eşim beni aldattı. Evet. Ben onu affettim ama şu an şeytanın vesveselerine yapıyorum ve ben ayrılmak istiyorum. Bunun bir günahı olabilir mi acaba? Yani affetin, anlaştınız. Anlaştık, o da tövbe etti. Bundan pişman olduğunu da söyledi. Şu anda ama vesveseden dolayı rahat edemiyorsunuz. Ya rahat etmiyorum yani bayağı bir geçti, bayağı çok oldu ama boşanmak istiyorum. Soralım size inşallah. Var mı başka sorunuz? Yok, teşekkür ederim. Allah'a emanet. Ankara'ya kelamkom bkhairatın. Selamun aleyküm. Aleyna aleyküm selam. والله اسخلام برسك يمن ابو بله كلام كي اسخلام مثلا الانقره روتنم كو مرو 10 كيلومتر جيكو مال امرول و امرو دور به امرول ميجا خد كره جمع تاخير كي اسخلام ناف باجر يا دربي باجر نا مثلا الانقره ما حتى مثلا نوا باجر چيد به ان دربي باجر چي كام سيدا برسن ان شاء الله 10 كيلومتر چيد كام سيدا برسن ان شاء الله باش اما هذا خدي بين خير وخير ان شاء الله سر شافا سيدا جو زراعة وراس البنكة جو بنك أنا قردي دين مروا من قردي دين زبوجو علي كاريتك يجد بي علي كاري تمام فايز ناس نسدو بينجده سدو بينجدستينه داوي سال شو ده ميجن ليه بالي دبي كوني دوسيا براسي بدلمه من دبي كاز دوسيا براسي peşimden te ana debin na یا اجداوی دیو وقتی تپری خدا تحقیق دوست پراسی به 4 میلیارد 5 میلیارد چقابه بگو قلبیم دی راحت نابد بیاده yani 4-5 milyar fark ama dosya parası yani çıka para 5 milyar hem 5 milyar 5 milyar خواهد ana mesela teydir da cumhur ulema çoğunluk paraya ulema İslami dibin faize harame lakin mezhebi İmam Malik İmam Yusuf onki alimi asıl sen naveser para في نافسه أنا شو نافسه براس قيمة زحنا كسيدا سدو 5 milyar da bir sدو 5 milyar hoş خود بديم evet ama hakkı dosya 5 milyar ayrı ana mesela hakkı dosya tabi devir da hakkı dosya 5 milyar nakebe mesela yani icak bara hakkı dosyanın ana çıkayın dosya yani ana van memuri van tediye para dedin para van toptkun hizmet ki xabat ki ziyade ya memuri memuri işya o defteri van o kalemi van hizmet ki mesela tekirin günlerce mesela
pere henka destini vakti pere davan iza mehmeh dedin van disa destin ve ekrin destin masraf ki ziyade dibe. Yani hakkı ve masrafı hakkı ve nebestin. Zgayni ve masrafıcı. Yani aynı mesela devlet perivan evka yani yardım olarak da milleti. Destekleme olarak. Dede millet edebe aşağı 100 milyar lakin 105 milyar diyebilime. Yani mesela evya gerçekten bu vakti sal ki mesela diye 2 sal diye 2 sal ne evi değere peri ne 5 milyar evi 10 milyar zeyteceğimiş ki. Onlar milleti de tıkezi ava millet nada milleti. Zbervi havayı vakta kud bini enflasyon edabe yani İmam Malik fetvada, İmam Yusuf fetvada da İmam Yusuf dedi talebe İmam Hanifi ya. Evan farklı, evan bir dosya. Dosya ve uska caize. Yani mesela ku ne peri evfata hinki ana cünabali de. Velo dosya peresi be az afqasa masrafa işçi min memuri mutebili evya hiç zarar yani. Yani hiç evkev caize tişki zararı yani. Seyahat dedi ki Türkçe sormuş izleyicin. Dedi ki annem kendi annesinin yanında bir mezar yeri ayırmış kendine. Evet. Diyor birinci sorusu diyor bu mezar yeri ayırmak nasıldır? 2 diyor demiş diyor şimdi kazın benim mezarım hazır olsun. Evet. Bu nasıl? Şimdi bu mezarı hazır olmak. Mesela bazıları kefenlerini alıyor hazır ediyor. Şer'an bu caiz değildir. Lakin mesela mezar yerini hazırlamak o toprak onun ise vakıf mali olsa hazırlarsa o da caiz değildir. Başkalarının insanların ihtiyacı olur. Ölülerini orada defin ederler. Şimdi sen bırakmazsan mülk senin değildir. Ama mülkiyet onun ise bazıları mesela mezarlarda almışlar. Kendileri için arsa alıyorlar. Onların olsa caizdir. Onların değilse caiz değildir. Onların değilse caiz değildir. Yani herkesin hakkı var orada. Yani vakıf malidir. Adam vakf etmiş. Kimin nesibi olduysa o gelip orada defin eder. Yani. Sedago gedime ejdiyo bavi yani cimare. Devre salih kondine. Beni. Galo çağ teslim ki. Ejdiyo bavi kondine. Ana teslim bu iş insan ki Kur'an-ı biniyeta keyf khayne diyo bavre. Juyra diyo bavin. İca mesela paşi vakti sona kondine da o dua ki. Kare o dua khayne mesela keyf ke ortak caize. Tabi mezhebi İmam Şafii dibe Kur'an-ı Kerim ibadete. İbadet keyf ke şkorat ke. Lakin İmam Hanifi mesela İbn Teymiye hatta mensubi İmam Şafii per alim dibek merv hinkara bkhone lakin ne para. Bir para nay khondin yek o yek merv tamamıyla juvira khond o evka mervtine be ey merv bkhone şkhora khirj mevra ya bil falan kez falan tuni meda peygamber ki ortakı behre. Yani ev khira Kur'an-ı vek para ki nine ciba khubdi hinka. İcarvana ek parat khoyin şkho hiç caiz nine. Khonna Kur'an-ı para ne caiz yani. Seydago spray yaji kordon epileka. Demek ki ya gelo. Spray dedi geçiciye. Beni. Kordon çok geridin bir ameliyat yapıp çavayın zaten. Yani anacvana ku kija daha kolay be, rahat be o vakti ihtiyacı çevek garbin vekin ev çetire. Lakin mesela ku daimi be o pirek jin nakhos ve nakhoşna heben doktor bit hata merniş kho nakhoşan da fark nake kija khabatıymış ki zarar nake. Lakin vakta ku ihtiyacı çeve ileride ihtiyacı zarurka çeve kija geçici ve ev çetire. Böyle. Seda dedi ki eşim beni aldattı. Evet. Artık geçmişte. Diyor bayağı zaman oldu. Yalnız hani birbirimizi bir nevi affettik. O tövbe etti o da. Ya şu anda gene kalbimde vesvese var. Onu boşalmak istiyorum. Yani bunu soran kadındır. Evet. Şimdi eşi mesela zina yapmış. Zina yapmış. Yani onun günahı tamamen ona aittir. Yani illa beni boşayacaksın. Madem öyledir ona tövbeyi ettir. Tövbe etsin, bu şeyi bıraksın. Yani mesela eğer mesela bir insan daim namaz kılmasa, zina ile meşgulse, haram şeylerle meşgulse bu şeyi iddia edebilir. Yani gel güzel bir şekilde beni boşa, senin yanında kalmıyorum. Yani boşanma davası açabilir. Ama yine de kocası seni boşamayacağım. Tövbe etmişse. Tövbe etmişse, etmemişse de yani günahlar o günahlar ona aittir. Ferdidir. Yani hatta bir kadın da nauzubillah gidip mesela zina yapıyorsa tabii onun kocası için şeref hasiyeti hiçbir şey kalmıyor. Onunla mesela peygamber mesela bazı ashablar sormuşsa onları boşayın. Boşa meselelerle illa cebir yoktur yani. Yani herkes günahı ona aittir. Yani. Böyle. Sela golmeca seferi çen kilometre galo şehir için yani navbajir ciddi hesabcı
Yani benim malay raya derse 5 metre dere üyeli şey bajir. Dibe seferi. Ana ya gayet dere kef dere bajir. Yani dinlav sefere nav şehir. Mesela şehir gibi İstanbul. Malum mesela sefer Mila seferi ekser. Ulema İslam'ı göre 81 kilometre. Dere bajir. 85 evya gel deri bazı. Dinlav bajir da velev efka sabıkadacı limecnaya kasır kirin. Lakin mesela vakti sıkıntı ki tangayı ki hebe. Yani insan mazeret bek kare limeci kul selhebke. Lakin çarkati. Yani melik bir şey asırdike suardı be seyda. Yani ambejin yani gerçi mağrib gayet yakın günüsa o mağrib breyde o dbe işacı. Yani izberi ana limeş mesela limeş ku kasriti ke limeci çarkati ve illa gere sefer be seferi. Lakin mesela cem bke. Evya mazeret Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere car ki bilmece asri nivol selheb kiriye mağribi işe selheb kiriye. Psi vefata Peygamber ashabı Hazreti Abdullah bin Abbas versin. Gote çan Peygamber sakir gote la yuharrice metavi sıkıntı çiğne be. Jiberi hecana sıkıntı zor zahmeti çiğne meşgul tehlike kara nivro asri selheb ke mağribu işe selheb ke. Evi kuşkame cihavi kupersi biraz çarkati bke. Lakin vakti sıkıntı ke ve nivro asri selheb mağribi işe selheb ke. Öyle durumum özel be o. Size pırsaya kem gote selamu aleyküm aleyküm selam. Divan Tokyo'da gora maaşın memura dibe fark davin ser taksita. Vakt kirayı bir dibe khodi khani. Dibe galo vya çavay. Valla evya yani sama gol mezhe İmam Malik. İmam Yusuf per almi asri caize kun ned seriya enflasyonu da. Bale. Sen dibe nemeca teheccüde en hendik gere çen rekat be. En hendik 4 rekate. Yani 4 rekata ki o hatta yazdı rekata şey millet teheccüd kız sınır cihatına. Hatta sebekit kız sadır rekata. Size pırsakın ki derece Türkiye bukuyunum. Dibe baklava ticaretiyle uğraşıyoruz. İçine 1 kilogram baklava koyduğumuz kabın boş ağırlığını 80 gram geliyor. Bunun içine baklava koyarken 9-20 kilogram koyuyoruz. Bu yaptığımız doğru mu? Kabın boş ağırlığını baklavaya dahi edecek miyiz? Neticede kaplar bir sürü para veriyoruz. Kabın parası baklavadan çıkarmamız doğru olur mu? Benim kalbim mutmain değil. Patrondan kutuyla tartın diyor. Ne yapmamız lazım şimdi? Şimdi o kutuyu da baklavayı sayıyorlar. Sen bu kutuyu da kaç gramsa onu da baklavadan düşürüyorlar. Yani şimdi mesela o satın alan onu biliyorsa bir şey olmaz. Ama bilmiyorsa o kutuyu baklavalar saysalar haberi olmazsa bu caiz olmaz. Selamun aleyküm aleyküm selam. Debej ruhi miryare mere Kur'an'ı bukuyne gelo çavayı. Ana mesele ki ihtilafiye lakin mesele as-sah olan çoğu alimi İslami fetva dane. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yani Kur'an-ı Kerim ne diye dua kiriye cuanra. Vakti için ser mezaracı rivayet ki hadisiye de merkezi ser mezara Rahim yere ayetül kürsi sureti ina enzelnahu o kul huvallahu felakna asbkhayna rivayet ki he lakin ashabe Peygamberi merkezi dua kir lakin mesela ulema-i İslami edibin lükleri Kur'an bey khondun لودري رحمة دبارة مال القرآن بخينة لسوي رحمة دبارة سلمزل. بله دبي القرآن مذهب الشافعي سيدا باv kare zekata خبزة قيزا خوي. يعني أنا كتابي فقيه بن قصبان عالمي عصير بي يك قيزا خبزة كي فقير وفقير وكاره مثلا بده زاوي خو لكن كزاوي يجي برداي وفرداوي دا كاره بده قيزا خو يعني فتوى كي لكن مذهب الجمهوري دا yani tabii bir meznek mezhebi Şafii'ci hava bin ve alimi asri bin. Lakin mesela cumhur mezhebi cumhur bir evladın karımızın babın karımızın evladı. Ama İmam Şafii izin var. İmam Şafii fetva da. Lakin mesela tabii alimi asri bin mesela zavayı ko herkes karımda zavayı ko. Çok garip. Ama qiza ilba zaviye fakire karımda qiza ko niyata kubda zavayı. İslami. Evet. Selamun aleyküm selam. Seyda de em ben yek qaza roja xoy qaza dike niyet litine o da yuxla keseris bi pro qaza niyet xoani seris bi baba ki roja xord be gelo kafate ve hay güne ne ana mesela vakti tişki ku farz be merv niyeti pi ani
gere mervi bqadin yani ki mazeret gitine gere bqadin meca farzı qazaba farza vakti niyet ani bu sebak digere ve roji tamam ke vakti ku tamam neke bu be günahkardı be lakin gere roki khulisa qaza yani qaza yutune qaza beriye qaza ya beriye qaza yutune qaza ki nutune beriye Seydi Bey selamun aleyküm mesela de baveme leme mezene kiriye وقتی هم بچوک بیه ترکامه کریه و آنا دوی جواش خو حس ناکم علاقه خوش من ناینه وقتی هم تلفنی بیتکن پیر خدمه کنم مزن بونه بانا دویم تلفنی پیر دکن ما چیت که ما دیشینه و راست بی اجنا خواست من لی بگرم دوی گلو حقیقی هنا سلمه هینا آنا پیغمبری مد حدیث کرده بی روزا قیامتی به دست انسان لیتی گرتن ده به ویا فلان کسی کره فلان کسی حقی کل سریه برای حقیق جبستین دبی ilk olarak birekavi korrevi qizavi için حقیق جبستینا پر باب هنه dedi mal dede zari ki خود هنکاچه محروم تکه yani deden korra qizace محروم تکن vallahi roza kıyamete ve qiz yani insanlık محروم ey qırkay bavi bigirin o peygamberi medve ittaqullah fa'dilu beyne evladikum جو خدا بترسن نابینا زاری خدا عدالت هیبکن لكن حق دی بابا سر اولاد رانا به حتی کارم برای دیسا و حرمت اجباری خراب کن لكن او حساب او بدا خدا او جوی حسابی خلاص نابه يعني بابا كنا نابینا اولاد خدا میلو تحمل هیبکه هنکاش مال محروم که و بدا هنکا او باب يعني خلاص نابه سعد بي هناك مالد بيجن يك مال بدين بده هناك قرا حيوان شفتونه به يعني بري الهاف ناكن ام بيجن وارتفاع مي دبي قالوا شو يا يعني بيجن المال كي بدين لازمه هذين بكراش تبستينم ندرس اما شوف بكرا بدين بفروش من شو ندرسته مثلا بين امام الشافعي بعد اميدا دبي مال كي ام بيجن هذا تشخر به حيوان وتشيل كيلوه ودبي 5 مليون وفيان كارب كرا 5000 جيكرات بي ولا انكارم كرم تب 5000 حاضر بكره بدمن بالشش مازه 5000 و 500 600 بكرم ابي bütün mesafede caiz yani. Bəli. Sələfi soru براستی derece diye zeb Türkiye bxoynam. Yani. Ben eşimin ikinci eşiyim. Evet. İlk eşi vefat etti, benimle evlendi. 8 yıl oldu, benim çocuğu yok. Evet. Eşimin 8 çocuğu var. Hepsi de evli, bizden ayrı durmaları, benim çocuğum yok. Evet. Oturduğumuz evimiz var. Başka malı yok. Yarısını benim adıma yap diyorum, eşim yok diyor. Seni ortak etsem imanım gider diyor. Öyle bir şey var mı? Yani şimdi bu şey var. Mesela o eşi üzerine onun mehrimlisini vermesi lazım. Evet. Evlenirken ne söz verilmişse mehrimlisi verecek. Öbürüsü de fazla ona veremez. Bak biz Resulullah'ın hadisini biraz önce okuduk. İttakullaha fe'adilu beyne evladikum. Yani Allah'tan korkun, evladlar arasında adalet yapın. Kadının sanki şu endişesi var. Yani şimdi diyor, adam ölürse ben ortada kalırım. Evet. Yani hani şu anda ikinci evlilik yapan genelde öyle diyor, bana bir daire vereceksin ben öyle yani yaparım. Şimdi o hakkı yoktur yani. Şimdi evladları vardır. Evladlar kabul etmeseler bu veremez. Mesela verse de bu adaletsizlik oluyor. Mesela bu adam kocası ölse malın 8'den 1'i ona düşer. Mesela ortada kalıyor. Gerisi başka birisiyle evlen. Yani 8'de 1 onundur. Evet. 8'den 1'den fazla illa bir ev benim üzerine yap öyle bir şey diyemez. Sadece bir vakti pirek روی خوی خصوصی ده بیان عادت داده به کارا گوی خوی قلب کجو گوهروانی قلب کنا گوزر نه که لکن مکروه پوری شکل نینوکی شکل او مکروه چیم که روز قیامتی yani insanın bir cenabet ya bir kadar hayzun nifas da be yani ev pori ve neynoki teblisat gittin kevin bedenavi ya bir cenabet ve nevas. Bale. Debe selamun aleyküm aleyküm selam. رجام جویه اون باس حق قیزاد میراث ده بکن. Evet. Ola evyam daim de benim peygamberim edebe yeki ki bize insan ki evladı xo ya xud hinki insan ki yekiş mirasa yuqutbkin xudaji vans payavan cennete qutke. Yani cennete selman haram tke. Miras sana anad memleketi meda
ev hinki bereketsi, ev bela musibet, ev baran teyi baş nabiri, İruk evkat dünya, İsal dışı berfu baran yakala ve memlekete baş, ravanetçi. Pırrivi bela ku, yani hakkı pireke, hakkı qisa, mirasa ve nadir var. Ev ya emte belki peyim telane, icali ki hinki bazı nakin, mesela hinki ene vallahi şerma, birek de xozun ku qis xuşk xozun haqiq xozun şerma li biya ayben kan xozun hatta inki xozun az naskim hinki insanın dindar muttaqi bir hayvan ertiyavantkın tamamen haqiq xozun. Bale. Yani çoğu haqiq xoytala haqiq zlama lauka nefsan diye o beli kiriye hakeza haqiq bilekaş. Yani ana Xudad Bey yusikumullahu fi evladikum li zekeri mislu hazil ünseyin. Beni Xuda vasiyet lüvetke, vasiyeta Xuda'ya. Da haqiq evlada para kura dikkat yaqiza. Kurki zengi ve biz hiç para hoş birey hoş hoşke nasırim. Ya para kudam hoşke ho. Hoşki çübe insan ki zengi ra zevci ve bir olay ihtiyacım tnepe az para kudum birey xuya hoşka xuya diya xu. Evya başka evci ne de beni şermeda. Yani vakti de şermeda jibde vallahi haram. Jiberiye havayı ev memleketi medam tab mali metab ببي هواي حرامية دانا حقي خسكان ناطية داين جوانرا وشخو بحثنا كنا شكاور حلال بكنا كنا يا إيما الحمد لله إيما مالي بابا مش خلنا جيشتيا ما دار حتى سيد العدل يا والله سيد بي أدخوازم هرم حاجي لما إمكاني وهي مادي شكاية هي حجلي فرز بيه وهدف عمي دبي بري برايمن ديني وهنا قالوا زيني بري خودم باشي يا زلم حجي باشي أنا ديني برأي وان الزواج أولادي هبة دبيد مانعيش حجيرة لكن مثلا حج ركن كيس ركن إسلامي يعني سر فرض بحاجة نوش سيدا فرض يعني فرض ركن جوني إسلامي سر فرض ولا حج أو كذا ما برأي يردم برأي خراب كيوكسا برأيوي نام مانعيش حجيرة بله سر دبي يك بوالدوزا خورا زينة يبكي قالوا جناجي تيبردان يانا مذهب إمام حنيفي ده تيبردان مذهب إمام الشافعي ده كبيان سيب كتيبردان لكن بيلر بك نايبردان دبي سيدا حفت حب براي من بتشوكي مرنه ماني دبي ديام دبي از عقيقه بدن كعقيقه مچا بدن ام شرجه كم بدن يا كمي تري حسيوت بين نشكينن انا صفانا مرنه اسيك مرنه skine bu خاطر İsa diyor Türkçe ya da Zazaca söyleseniz iyidir. Türkçe ya da Zazaca ben bilmiyorum. Türkçe olarak şimdi bir insan 7 tane çocuğu ölmüşse inşallah o cenneti garantilemiştir. Şimdi mesela o bir büyük bir hayvanı kessin. Mesela bir o kez 2 senesi bitmiş. 3.'ye başlamış birisi kesse her 7 kişiye yeterdir. Ya da 7 tane mesela koyun ya keçi kessin. Şartları mesela kurban hayvanın şartları neyse o şartlara uygun hayvanları. Ya o kemiği kesilmek sünnettir. Yani kemikleri sünnettir. O da sağ olanlar için. Şimdi mesela sağ olanlar o kemikler sağlam kalırsa bu insanla inşallah her bir kemik onun bir kurbanı oluyor olsa zaten bunlar ütmüşler. Allah rahmet eylesin. Zaten kemikleri kırmasa zaten ölmüşler. Böyle size soru direceğiz Türkiye pırsın. Debe selamun aleyküm hocam aleyküm mesela benim bir sorunum var. Yaklaşık 1 yıldır kanamam var. Sağlık ki. Evet. Geçen senenin kazasını tutuyorum. Ama 10 gün dolmadan adet oluyorum. Evet. Bu arada ki tuttum kaza oruçları gidiyorum mu? Önümüz Ramazan ayında ne yapmam gerekir? Sürekli şimdi daim öyle oluyorsa her 10 günden sonra yani mesela kana günü. Mesela diyor geçen sene Ramazan ilk 3 günü tuttum. Bir hafta adetli oldum. Evet. 10 gün geçmeden hafta gider bas bu. Evet. Gene 10 gün geçmeden tekrar adet oldum. Evet. Yani araya 10 gidiyor. Yani 15 gün temiz kalmıyor. Şimdi mesela İmam-ı Malik'e göre eğer mesela bazı kadınların adetleri öyle olabilir. Mesela bir kadın diyor mesela ayda kaç gün temiz kalıyorsa o temizliktir, kaç gün kan görse yani 15 gün hatta İmam-ı Ahmed'e göre 13 günde temiz kalsa ikinci bir hayzi görebilir. Ama İmam-ı Malik mesela diyor en az bir ayda 15 gün temiz kalması lazım. Kaç gün temiz kalsa o temizdir, o kaç gün hayza girse
o hayızdır. Şafii'ye göre en az 15 gün değil mi? Şafiilere göre en az 15 gün temiz kalması lazım. 15 gün adettir. İmam-ı Ahmed'e göre 13 gün. Bazı kadınlar bu Maliki'ye göre daha şeydir. Şimdi Maliki'ye göre şey yani ederse. Yani o arada tuttuğu oruçlar boşa gitmiyor. Yani şimdi mesela şeyerse, eğer mesela gönlerini mesela kanuni tanıyorsa, hayız kanuni ben siyahdır mesela kadın gördüğü zaman biraz onu bilmezse Malikilere göre Malikiler taklit edersin, ona göre ibadet yapsın. Dibi selamu aleyküm aleyküm esselam. Dibi diyamın hali pakıcıyla vesveseliye. Dibi hatta vesvesayı medbe israfeci. Ma dibi o cilasyon dibi ticara düşüştün. Ecrin tamamı o naşum ticara cakteyin şu. Dibi günahkar dibim. Ana Peygamber medbe el vesvesetu mineşşeytan. وسوسه الشيطانه وسوسه بس سبب بني رانا التاريخ دا وكي إيرو هر مال كدا مسلخو بانيو وهر اوداكي مسلخو كو تمیز آف پر بیتنه بري آف تنه بو انسان رجوع توالتا هر طرف pislik bu. Yani bir halde vesvese çekirin evyanı ittiba şeytan. Yani ne mesul ne sesecek? Ne mesul ne hiç ne mesul. Sed bir cemu takdir cemu takdim bahsayib ki şu gafkana o baskır. Evet. Persekten selamun aleyküm seydam. Ser hesabı mobili. Yani sen internetin. Ka Türkiye mesela ve direş giriyor uji. Dibez cevabı kırmancıya bırak. Selamun aleyküm seydam. Mobil bankacılık hesabıyla para alıp para transferi yapılıyor. Bundan dolayı birçok kişi paraları bankada tutuluyor. Bazı ihtiyaç olur. Seyahat diyor para kişi hesabından kalırsa faizi çalıştırılıyor. Bu durumda ne yapmalıyız? Cevap Kırçaoğlu. Yani ev caizliğine insan ki divan banka faizli de parayı böyle evci bir faizi düşkünün peygamberi medbe lanet lui insani belki faizi buxo ya bede. Edivre yardımcı alikari ser faiz xorni parbune yani. Zberi ne caize. İnsan ki divan banka faizi de gerem aşıkı neyle. Hemen vakta bu bigire vakti bu bigire var. Ne bira hesabı kadar bankaydan fakir. Banka yani katılım ilk faiziyatı ne bir kevidir yani. Dibe selamun aleyküm seydem aleyküm selam. Annem yaşlılık maaşı alıyor. Evet. Babam hepsini bana ver diyor. Annem bir 300'ü benim olsun. Geri kalan 1000 TL zaten babama kalıyor. Evet. Ama babam kabul etmiyor. Annem de diyor ben hakkımı helal etmiyorum. Evet. Bu konuda selam nedir Kürtçe olsun? Yani de hakliye o bavera haram tecrübe xnadi ve pireki icat devlet de ki tercih bisim xija haram bavera. Bale. Seda persa asar WhatsApp ya persa davi. Benim. De be iskat vakti mere bir de lazım metişki bece. Ana iskat mesela kefareti sonde ya ilmece. Ana iskat eve yeki kul rojiya xınkara bigre ve fidya ve bide. Ek mesela son xorbe ve kefari son da ev ya fidyi kefareti mesela bir niyeta ki ya Rabbi son xorem son da iptal kiriye günahkar mı evaz kefareti yoktu fidya yoktu. Ya Rabbi rojiya xoriye o mesela zinkarım begirmez fidya yedim. O niyet eve. Evet. Size damama kadiye size de kamayı xazi. Malum hafta peşeme hafta kutsiye. Beli. Leperejiya ve basına çalınması bekirin ev salona toplantı bekirin. Ve ittihadi malum emel hem Diyarbakır hem İstanbul hem ulemayı cihan topkun. Devi vayede tavsiye ve millet içi. Ana Kudüs yani kıblegah sadı 24,000 peygamberi. O mesela peygamberime vaktiyle Mekke'ye برای خود دا قدسی قبله دیسا قدس بلاکن پیغمبرime Beytullah etkin nabeyna hu Kudüs'e ilmeşt kir. Vakti hicret kir hat Medine-i Münevvere. Kudüs tabi Mekke şparama. Ya mecbur beri Khuda Kudüs'e şazlama Peygamberime beri Khuda Kudüs'e ilmeşt kiriyor. Lakin daim daat kir go ya Rabbi qiblamın ki Beytullah. Hatta Khuda Kur'an-ı Kerim'de mesela yani yek alameti Peygamberi ahir zaman qiblavi Beytullah yani ne Kudüs'e. خيط أنا بفولي وجهك ستر المسجد الحرام الحاصل سيادة بريق المسجد الحرام حتى المسجد الحرام ده أوكي بيخمبري ما بنيد بي الدنيا ده بيت الله يكي كل ميشك بيت الله يبكى هو 100,000 جار جامي دني يبكى المدينة يبكى هو 1,000 جار اللي ودير كده بخير القدس يبكى هو 500 جار كربه
قدسي شريبني بيغمبري ما وقتك شو معراجي جما كي شو قدسي هي جوي شو معراجي سببي يعني كو قدس ومكة ومكرمة جامعة قدسي بيت المقدس يعني بهبرة وك خشكو برانة يعني تشوى أنا مسلمة أم بيت الله ومثلا مدينة منورة بي حكومة طاغوت هذا ظالم هذا كافر هذا السلمة فرض واجبة أم خلنا قايل بكن قرا أم سلب قدسي شريف جي يعني خلنا قايل بكن إجا إلو أن يالي إسلامي خدا عز وجل الحقي يهودي هذا بي ولا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا يا محمد تو متى أخني موجود بن أن إيك شدة لي نياري أهل إيماننا يهودي مشركن إيرو يهودي بني الصبي مسلمان تكوزن اختيار تكوزن عالمان تكوزن حتى حديث كده في خمر ماذا ما خلا مسلم بيهودين إلا هم بقتلي تم مسلمان كي بيهودي رالجيكي أجنبي إيه يهودي هم قصد كيكو يبكوجه يعني مثلا يهودي يعني مثلا حتى خدا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم أي أهل إيمان ون يهودية وخريستيان لكن دوست خورا كي جوان تقول دوست أو دبجوان نعود حتى هذا آيات كذا خدا دبي دمام قضية مبدأ دبي مثلا آيات كذا خدا دبي لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون خوي تعالى السر زمان حضرت عيسى وحضرت داود لعنة اليهودية كريه قرآن الكريم ده زيدي 15 جرى خدي لعنة بيتي الشيطان اليهودية كريه سببي بما عصوا وكانوا يعتدون عصيان كاريت كن قارش خدا واعتداء دايم تجاوزي حق insana ve Müslümana kusan dikin. İro bütün dünya deli Kudüs Şerif diye de var şey sala ve Müslüman dikin sabiya Müslüman dikin ki de sevara var ve sadaka diye bikin. İca Hudi Teala selma farz kiriye ko em bedeseyim dikin Müslüman kalbi can azmi en az gere em her şey Müslüman Filistin'e dağa bikin çünkü İro de ve zulmü ve mazlumiyeti de o var şey sala قال سي إسرائيل وقد بيرا مدى جنيبا خلاص ما قبلنا إذا خيط على عز وجل نصرت يبدأ مسلمان خصوصا بريمي فلسطين إن شاء الله تمام شوفنا هجا ميشل هندا برنامج خو حيا حفتي كنا بين خير خوشيده أموا وخد سبحان ربي العالمين خداي تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته